Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silian sang puya ram chunga COVID-19 Omicron variant chu boi puyom takani me ko wangin ngai thatu ta film khur tu le shidana lakim turin kan ngen chewa kumsom panga le som predin card ti amin midang te po shidanan la the nan pui thinang che mai tomna wa midang nai lo kul le mai ti fai te lo ngai pai mo zelang cheu COVID-19 jung changa thria du ne le ka shuna mo tan rampum huwa phebla number bial pakhat pani pathum pakwa pasari Poriat bial pali parugle pakhat bial pasari panga baka Mizoram tan pakhat bial patni te biak po thereng ani e tuna chon chanchin thalong thak chun zomang u tu gina COVID-19 dim hun thre thar bera mi sang kha zathum samni pangai nan kai ti mu chu ani cheng noi samni paru khu ramdang atanga danova cigarette laglu champhai legal meteorology department kal tanga mante champhai ati chiat ani nimana manipur assembly in than tho khatna vote za somsari pret point bial pathumatla Prime Minister Narendra Modi John Union Budget Sangni Somni Pathuma Masona Rural Ruamanna Ti Hotlina le Vilzui Konga Kong Thara Gati Sakti Trangin Kalpuani Dona Ti Tugina COVID-19 din Muntre Tarbera Mi Sankazatum Somni Pangan and Kaiti Mutsu Ania Red Tesatanga Mutsu Sankaza Somli Pangan Oma ZMC RT-PCR Test of Mutsu Sombriat Pangan Oma Lungai RT-PCR Pani Truna Laboratory Test Positive Sombriat Pali FIA test positive pakwa an omani sample test zong za chang seri zan hi somrok zinga za sompret point pani panga an positive ani tundin munashika to zong za thi noi ni sing kha sangli zerok somnga pathumani up noi ni sangkwa za sari somprok enkol dabani to enkol lai max sangruk zare somriat tlingim mi zerok somnga paseren thi pui to ani mishing chang kha jela positive mu cho to za thi za somko panga ni a mi noi kha jela COVID-19 awanga nu na chan to za thi somruk anga chut ani Rajya Sabha MP Puke Vanal Venachuan Aizawl BSF headquarters DIG Purajesh Kumar Komin Mizoram so thing ching tu te har satna asoipui pu Vanal Venachuan Mizoram so thing ching tu then khaten tlabung bul khothang tui pui lui kal tanga Bangladesh an so thing thar chu te shalan du thule tabung che vela BSF te nena insia thiam ton na an ne atul thu soipui Bangladesh le Mizoram insum dot na tur border hat mun thuma ne turin India Sarkara Ministry of External Affairs how to tenen atphunga an soifel to thute korpui chua Indo Bangla Trade Center din tura India Sarkar le Bangladesh Sarkar ten indremna anne to bozuya na thome kani thute soim Mizoram atanga Bangladesh shal tur so thing te chu lo ti din emo loman emo chu thil tulova ashia thu DIG BSF pu Rajesh Kumar chu ashil boka Mizoram so thing thar chu te chu Assam sum dong ho ten anron leya Bangladesh a thaw Assam sum dong tu te chuam an thal thin thu te pu vena chon soin hetianga khar chon tir lova kun thok tu ten khothlang tu pui kal tanga Bangladesh shal tlang mai hi an mamo thu soi ani Sarkar lai pui Finance Ministry chon kon pui field number 2 ti zaunan ne phulem phanan cheng noi zerok aron sang sona Mizoram State Sports Council chu working DPRCM turin Planning Department in Asia Tir to ani Sport Minister Purobat Romoy Rote chuan tuirel by election campaign line kon pui bial mi pui be se angin kon pui field number 2 CM tha phulem pha hi an tiam thu soin Chief Minister Puzoram Thangle Central Sarkar zara kon pui field CM tur anin tiam na hloting chhotan chu alomom hleni atia FIFA standard nge ya CM pui tlinen tum thule kon pui bial mi pui te alom pui thu soya nakum sangni somni bathum mars tharal ma na somhan turin MSSC lamin ma anlak tur thu soibok ani Champhai Legal Meteorology Department kaltlanga nikum chunga ramdanga tanga danova cigarette laglu man pek singa sangni tol chungre achu ta cheng noi somni pro khu chu nimin khan Controller of Legal Meteorology thupek le District Magistrate riat puina in Legal Meteorology Office chol Champhai veng sanga ti chiat ani District Magistrate aiwa he hun man pui tu Subdivisional Magistrate pulanun fel chong thu chuan vai hlo le akai noin risel na ti chiat he dan tere Mizo te zinga khoi an tam thu soim taksa le ril risel na atana thalo le tulova sum khoral na ania wangin khoilo fin thakani atia pui punna le wan tang muna te zilzuk lo inzirtir tam deuh deuh atul thu soya Indiaram chia Vaibel Chetel Tobacco Industry atanga moni thu po ta langim danova chia ola ramdanga tanga bongrolak luin ngong na sataka ne ni ati risel na atana himlo danova lak lu le zor sothin achin chang mumal taka injiak box yellow cigarette te dap chuaka Manthin to Legal Meteorology Department Anti-Tobacco Squad Police Excise and Taxation Department te malakna fak omati thu soibok ani
Mamet DC Pulnul Hovin Prime Minister Employment Generation Program PMEGP Nuaya District Level Monitoring Committee com Nimin Khan Mamita Neni A Kumsang Somni Paka Somni Pani Tsunga Mamet District Tsunga PMEGP Nuaya Malang na Shang Tekhir Ho Ani Meeting Kai Shwe tu Mamet District Borsap Chuan PMEGP Loan Laten Ani na ang taka mga anhotin pui ngai thena tura atheng anga Vilzui Turin Line Department te atsa Poisal Thenglena Panchayat Represent Point PMEGP Chumi Puinol Puitem Anman Trangkai Thiam The Nan The Top Chuazel Turin Thoktu Te Chu Cha District Chumi Puiten Tun Ayana Sele Zula Ti Taktak na nena An Kalpuya Du Thwa Soi Bokani Meeting a hian kumsang ni somni baka somni pani chunga District Industry Center DIC Mametim PMEGP Proposal Andon Dan ngai thak ni MDC Hnuai hian Mamet District Chung Bang Sanga Hete Hen Dina Thelu ni a SBI Mamita Pathum, Zolnom SBI Pathum, MRB Mamita Pathum, MRB Ropuichi Pathum, Kortha MRB Branch Pathi, MRB Kanmun Branch Pathi, MRB West Pailang Pathum le MRB Reek Branch Pathum of Vaim Din Thelu hi Somni Pathani a heta hian margin money zu cheng noi somnga pasari singthum sangli ani he tut khoma hian PMEGP noi malak na chu tun ai na se zoka a hlotin na mu ani thei dan tur kong sang soi howani bok Siha District Task Force on Immunization DTFI meeting to Siha District Board Sabe DTFI Chairman Nibok Pulal Sang le na hovin nimin khan ne ni a Pulal Sang le chon thu soin thridan na pek chung changa Chief Medical Officer le atho pui te taimak na le in pek na fak takzetani ati a hunokal zel tura pot tun aya tran la zol zel tura fuin pui bom ngai lai le malak pui theina konga ain hong reng dona lungrol tak le inpo tlang taka thopui tura in pereng thu soin in thasung nova thuron pethin turin asom ngal bok ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani nimina Manipur Assembly in thlan tho khatna vote jasom celebrate point bial pathum atla in thlan tho khatna hen candidate jasom ser pathum amin anjinga som panga chu mei chia ani chura Chanpur district of party pani inkara boina choka mi pakhatin liam turin EVM pakhati chiatani a EVM danga thak ngalani Imphal West District ka Langthabal constituency kakwa venga Congress Party mi ten BJP polling booth anti chia saknia soeni a Kerau sita NPP candidate lir thei chia sakani bok hen thanen BJP chon si somthum poriat achu kim veka Congress in somthum panga chun NPP in somni pasari JDU in somni poriat anchua Chief Senain seat sari RPI in seat druk LJP in seat thum Kuki National Assembly le Kuki People's Alliance in seat ni veve chu in independent som poriat anam pokani kumsani som pasari State Assembly in thanpui akhan BJP chuan NPP le LJP thop nen sarkar an dina tuntuma ero hi chuan BJP in ama in seat omzong zong achu kim vek ani Union Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat Hovin Marchak State ta na bot say Regional Conference on Ministers of the Public Health Engineering Department Rural Water Supply and Sanitation Department nei ani a Regional Conference in Jal Jeevan Mission le Swachh Bharat Mission Gramin chungchanga thil poimo sang soi howani pu Shekhawat chuan Jal Jeevan Mission noya tui thiang hnim che khol poimo zia soya mitinin har sana omlawat tuin tur mamo tok an mu thei chu apoimo hle ani ati bok hein mu khoma hen Marchak State ta na malak dan tu ro manate thir howani Prime Minister Narendra Modi chu Union Budget sang somni pathuma masolna rural ro manna ti hlotin na le vilji konga kongthar gati sakti atangin kalpui ni donati nimna gati sakti le Union Budget sang somni pani chungchang webinar huna manna he thui sein pumadi chuan masona rural be chana masona kalpui tur chuan ramchung e bardin huna le ezon na konga remchang thar ahong donani ati a Prime Minister chuan direct capital expenditure noya sumda kumsang ni som pathum som pole cheng viable chanuai khatle singsari sanga chu sani som pathum chuan alet sari laya punto thua tar lang bok ani Chanchinthar serti topna na tang pui tukina COVID-19 din munche tharbera mi sangkha chathum somni pangan an kai ti mu chu ani cheng no somni prokhu ramdanga tanga danova secret laklu champa legal metrology department kal tanga mante champaya ti chiat ani Nimina Manipur Assembly in Thantho Khadna vote za somse paret point bial pathumatla Prime Minister Narendra Modi chon Union Budget sang somni pathuma masona rural romanna ti hlotlena le vilji konga kongthar gati sakti atangin kalpuya ni donati chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani